Order. Pasal tu. Wah, Chandra. Saya anak yatim ni, Pak Hendrik anak yatim ni tak orang panggil. Bapak anak yatim? Anak yatim? Yatim piatu apa? Yatim piatu. Waduh. Jadi nanti aja uang ya. Tak, harus menunggu. Harus menunggu. Yuk Pak, kita geser dulu Pak. Syukran jazilan ila Raisatina Hajjah Riyadi STD MPD. البرنامج بعده توسعة الاقتداء الأخلاقي الرسولي لبناء شخصية جيل الشباب المتدين والدعاء أستاذنا تنكو ذو الفضل هدي إسماعيل فعليها فليتفضل مشكورا. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara ini, yakni ceramah agama dalam rangka